International News and Politics ziak tu city rin oma Mike Pompeo an pathian kho pui Jerusalem atangin thu karon soyati Democrat sauten dan bo chia ti in an chui ngal Melania Trump chuan an pa afak lebok Republican National Convention zan ni na thu soi tu te chuan President Trump thil ti that an fak chiama Democrat saute eroin thu dik tluan tlinglo thu puar poleng mai ani an ti sak First Lady Melania Trump chuan apasal chu American mi puiten vote lingle ngei turin asoma thu soi to zinga ama chau chu COVID-19 hrileng wanga damlo le lusun fa te nem na tongkam chak chuak om chun alani Melania chu Traman mi puite mel ria tirin model thin ti taka anal zai maya Rose Garden White House lo na mi som nga velte ma aron pen chuaka chumi ma in President Trump chu a local chuak masa ani Rose Garden atangin Charlotte North Carolina State huna Republican delegates zathum somruk pariat vel chu ron address in athu so hi US media sang in live in an pe chuak bokani Melania chuan apasal chu pasal tha sai som kap tlukaron fakchiamin America ramle ami puite ngai ventu antana theitop chuareng tu le antana thaberti saktuma cholova beitu ti in aron faka hunkal to har satlaya du thu asam tok lo na te rethiam le theingil saka ama chulo vote ling le ngei turin asomani March tha chhnua tangin maktak main COVID-19 hrileng wangin danglam na alo thlenga COVID-19 wanga dam lo le lusun fa te chu kan hrengreng cheua nangma ni chawin in om love in bula in tan kan om rengani atibok har satna kara Trump admin thil ti sual palte ngai dam tura somin kapasal chuan in tan in chung ko tan theito pachua zelanga damdoi mu chu ma lo chu a beizel donani ati campaign speaker te chuan chung kwale farmer ho te vote hip tum takin thu an soideu berani Joe Biden campaigner te chuan an lo eiwak lova RNC in khom puya chuan Trump te chung kwa chu thu soi tu zinga an tel tam hle ani anti Biden's campaigner media director Jeff Narmolina chuan Latino ron pemlu te chuan Tramaro rel na thalo tak chu an hrengreng ani ti in Trump admin chu America ram mi puita na thaber anga an soi chu alo chang le tani Democrat saute hian Trump admin chu COVID-19 hrileng wangin an beina sa a atir lama an boruak asiam that viau lain tuna ero chuan COVID-19 wanga boruak siam tum chu omze om vak to lo le mi puiten an benga ronga an thun to lo ni in an hria ani COVID-19 wangin US a mi nuai khat sing sari sangriat chuang an thi to awangin Melania Trump in thu pha choile atuar tu te thlamuan zonga tongkam aron phu chuak chuan lom a hloa mitam takin thu soi tu te zinga COVID-19 wanga har sanna soi chuak om chhun ani anti Donald Trump fa te zinga pahni Tiffany le Eric po in thu soin annau pangber Tiffany chuan America media le journalist ho ten apa thu soi lai la koile apa beya mi pui an hruai koi thin chu aron dema kapa chuan ama ain ram ada poimo in ada sangjok dayani kanram le nam tan mathli ro pui tak aneya in tan a beizelang politician tongkam thum satlia ani velo atia Melania Trump chuan kapasal chu in ngai na emo ngai na lo emo angai tu azong chu in hreveka midu om tak ni in heram hi a mangai ema ami pui cheng te tan thei top chuain a thaber thleng turin chhun zom zel adu ani atia heram hi ra tha chua mason tir adua politics chu a khel satlia ani lova hun a khoral satlia mai lowani ati Trump chu mi puizinga lokalin John Ponder Nevada State mi bengrok wanga tang ngai dam na changtu chu fakin tlan na thil ti theina lan tir na ani a John anun en tir chu analina moi hle ani ati Ponder hi President Trump chuan athu nei na mangin ngai dam na ape a chumi nuwa Las Vegas khopuya zel tang te zinga rongbol na nei chawin Hope for Prisoners ti dinin amalak na aro pui hle ani John Ponder hi mi hang ani President Trump chu mi pangale Acting Homeland Security Secretary Chad Wolf tenen lo lang le in chung mi te chu America khuale tuini na pek an ni a chung mi panga te chu India Sudan Lebanon Ghana le Bolivia ram mi an ni
hetianga an lo lang hi Trump admin chuan foreigner hrim an du lo ni lovin dan lo anga lo lut ru lovin dan ang taka lo lut te an thlop si zia ti lan na ani Donald Trump chuan lompui na soin American chung ko ro pui zinga in telta kalom pui tak meu chewa ro pui takin kal zel ula dan poisa in zom ula in thei to panung chang tha in khosa chho ula American ngai hlut zong chu nun puyang cheu ti ina fuyani Abi Johnson chuan anti-abortion naw ti tlak chung chang soin ka thu soi tur hi fa ti tlak soi moi tu le du tu te chuan an hlau hle ani kar som pathum zet naw pai ti tlak hriat pui tu kani a arab thak ani President Trump ka thlop chan chu President zong zinga naw la piang lo ti tlak tur te chan turin ma alana saberani ti in Planned Parenthood chung chang te a soinual Senator Rand Paul of Kentucky alo lang vele a ani hi Republican Senator zinga po rote kola sepa ang ni in achangin Trump policy ado dala achangin a fak boka Rand Paul chuan Biden chuan Iraq war a thlopa akuta thunei na pek chuan indo na ati chuakang President Trump chuan indo adu lova Middle East atangin indo na muna om kan sipai te a hruai ho ani ati Trump hian South Korea rama US sipai singni sangriat te Afghanistan le Iraq Syria vela US military omte kokir veka du thina ni American chak tak chuan indo na top ngai lo tur chu a beireng turani ti ngai dan nein indo na om ti top adu ani Jason Joyce Main State muna kai kuang lian chi mana eizong thin chuan kan in puang te ang kumsang ni som paruk khan Donald Trump hi ka vote mi lowa a chan chu ka ngai dan conservative tak kha akalpui don nge don lo ka hrelowa Republican conservative tak kani a thu soi te chu politician mui thum dang nal thu soi dot deu ro soya mi ti lom tuma tong mai chikhata kangaya ma se karin ang alo ni hau lo a thu tiam te chu hlenin ataka a chan tir vekani tuna chuan beautiful main lobster te chu Europe rama chia free vekin ka thon lu thei pha ta ani ati hetiang hi kum enge mozat kalta atangin a om ngai lo ti in Trump admin ten EU ne na trade war nei pha pa trade agreement an siam chu ha hi pin aron fak chiam mayani Wisconsin state atanga palai po in Trump chuna sataka fakin alal ma khan Wisconsin state ta bong vul tu te chu kanmang ang ema bong nu te man atlomin sum don na ata niam kha tuna chuan man to zokin kan hral chuak le theya bong nu te po ato chhovin sum don na akal pa ngai chhole ta ani ti in Mike Pence Vice President chuan Republican President Masaber Abraham Lincoln na Sailen na khuwa Lincoln City anti mun Indiana state minute kwa video record alo nei te tilangin President Truman theito pin mi paruk alo tran pui tenen anin biak na te ti lana ni Democrats ho lung adam theimot lo engwangin mo Mike Pompeo Secretary of State chuan Jerusalem khopuya tangin RNC in khom puya video manga thucha asoi wangani Democrats House Foreign Affairs Committee chuan Mike Pompeo chuan HX dan abo chiati in an chui ngal rap mai Democrats ho tan chuan Trump admin chu foreign policy a lo cham le dera pu in mani tho puile thian thane na har sat boina siama an pu thina mase tun naya Arab ram le Muslim ram somnga pasari zinga Israel ram pompui du lo tam tak omin Egypt le Jordan chi in Israel an pompuya Muslim ram ni in Arab an nilo mase Arab ram zinga Israel pompui masaber turin Trump admin chuan United Arab Emirates UAE ahmina August ni som pathum khan Israel ram an pom thule diplomatic relation an siam tur thu te an puang ta si hi Trump admin foreign policy hlotlin na ro pui tak pakhat ani Mike Pompeo chuan Jerusalem khopuya tangin thucha aron soya Mike Pompeo kani khopui moi le upatak mai pathian khopui le Juda teram khopui dik tak Jerusalem atangin thu karon soyani kanupui suzen le midang te tan po azalenin ahim le ani President Trump chuan America First policy chu atakin achantira ramsang khopuya chuan alar tok lo ani theye mase na athokani President chuan COVID chungchang ti top du in thei top chua in China virus ti in a kowa
China Communist Party thil ti dan thalo ti top tumin COVID-19 wanga US economy le khovel pum ti chiat theina tur chu ti chiat atuma China en thatu chu ram palai anga localin man ani nuwa an rama thon ki rani President chuan Islamic firfiak le ISIS ti top tumina beya ISIS hotupa Abu Bakar al-Baghdadi po tha ani a kan sipaite po him takin hruai ho an ni ta ti in hetianga federal sarkar na thokin political platforma official business anti lai hian thu an soi ngai lo ti ani a hei hi democrats hote huar le du lo ani state department na ukil pali te chuan dan bo chiat na omlova sarkar sum amang lova donors ho sum tho khomin asiam mai ani anti Mike Pompeo hian US foreign policy chu chak takina kalpui zela voina UAE ram ang thovin Bahrain rama lalchung kuate chu closed door meeting anei puyani heta hian UAE in Israel ram apompuina ang thu a soipui nge yangai ani UAE hi Arab ram zinga Israel ram pom tu om chhun ani Mike Pompeo chuan UAE le Israel ram in pomton na chu Trump admin hlotlin na ani a kan faten history a an lazir don ani ati Democrats lama House of Representative Foreign Affairs Committee Chairwoman Jacqueline Castro of Texas chuan Mike Pompeo thil ti dan hi pom thei chi anilo kan chui nga lang ti in alo in ro sanga lani Nielsen chuan Republican National Convention Night 1 chu mipui makta duai som pasari point pariatin an thira Democratic National Convention Night 1 na Bernie Sanders le Michelle Obama thu soyero thir tu makta duai som pakua an om ati Fox News satrang ringotin RNC Night 1 thir tu makta duai sari point pakhat chuang an om ni in news agency sang New York Times AP AFP le Wall Street Journal le adang tenan zia kani US politics in loomlet angai nom chho zele ole tun tuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thir sak tu te in zawa in lom thu ka khil chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tu manga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vekule